Так, birinchi so'rov. Qur'onda ati atalgan жалғыз сахава kim deydi? Qo'l ko'tarib javob berasiz. Qanday? Qur'onda ati atalgan жалғыз сахава. Жалғыз сахава. Sen videoda to'xtatmay ko'tarib. Ali Aytdingiz. Abu Bakr edi. Javob. Bo'ldi. Belgili sahava kim deydi? Ha, bilmayman. Sahava. Qo'lni ko'tarib aytasiz. Javob. Javob bormi yo'qmi? Telefonini qaraysiz. Shagam qo'y. Zayd ibn Harisa. Молодец, ket. Maşallah. Сложный срок, чоңураак подарка. Серьезно, азба. Если жамаат жок көрөсөң болот, я думаю. Құран қасиеттері дейін, а? Maşallah. Zayd ibn Haris деген. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзіне бала болғысы келеді да, бұнша. Алла Тағала шындай пайғамбарларды башқа біреудің баласын бала болмау мүмкін емес деген үшін аят түсіреді да. Құл болып деген бұл құл бала болып иж айтты да, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ата болып деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі төө болып ойнатты ошо баланы, білесіздер. Шын бала болай деген Алла Тағала шул деген аят түсіреді да. Ешбір сахабаның аты Құран айтылған емес, бір да сахабаның аты. Шуны Абубакр, Умар, Усман, Али бір да келген емес. Ошо Зайд радиаллаху анхунун аты келген Құранда. Зайд деп келген. Екінші суроо бұл жаш балалар екен, және чоңыр жооп бербейсіз, жаш балалар. Так, Құранда қанша пара бар? 30. Молодец, жігіт бірінші айтты. Sen çok zor karşılaşma mı? O Ramazan mübarek degen deresi. Үйді барып жасап алайсың, мақұл ғой? Негізінде оруз айын шындай бір майрам қатары үйлер жасап алып, жаш балалар шындай бір атайын немелерді үйіштіріп жасап жаш болады да, иншалла. Жаңы жыл орнына. Жаңы жыл орнына жасап қайшы? Иншалла. Maşallah. Құран қайсы халифаның орнында көйтіліп таратылған? Қол көтеріп айтыңыз. Kim götürdü kol? Osman. Kendisi belki. Onday not deme. Maşallah. Birinci soru 4-cü. Kur'an'da en көп qaysi qo'm jönünde aytıladi? Qo'l ko'tarib javob berasiz. Musa. Bani İsrail qo'l. Jo'tir. Jo'ni aytmoqda. İmam Azam Abu Hanifa. Tamam, biletirim bunu. Maşallah. Bayanlardan bu koldan çıkar. Bir çıkarıp çalışsam. Yok, atletini aytmay kol götür bile. Kur'an'дағы алғашқы сүре қайсы? Жауап бер, алғанда қайрайын. Қол көтеріп айтыңыз. Бақара. Сәйкес. Bakar. Жоқ. Алғашқы сүре. Kız aldı. Жоқ, сіздер. Алдыңыз айтыңыз. Азамат айтыңыз. Алғашқы сүре. Birinci sırasında. Алғашқы сүре. Birinci süre. Қайсы сүре? Фатиха. Қол көтеріп айтыңыздар. Так. Әл-иман деген тетрадь екен мама. Жұмышта істейсіз. Алғыма қалсын аласыз. Аға отдельно жооп турат. Суроолор бар дейм. Biraz emekken мына логический суроо экен, 6-cı суроо. Оразада эмне ичсе ооз ачылбайт. Таяқ. Қол көтеріп жооп бересиз. Оразада эмне ичсе ооз ачылбайт. Айтыңыз. Антысы ооз ачылбайт. Maşallah.
Sıra şeriatta erkeklerge qaysi kezlemede giyilgen kiyim aram kılıngan. Ya kol ko'tarib turma. Ya birinchi qo'l ko'tarib turishmaydi. Ko'tarib tur aytыңызlar. Jet deb bilgan. Qo'l ko'tarib qo'l ko'tarib. Жоғын айтпағыла, қол көтерілі. Seninci soru, bu da logistiki sorarken seninci soru. Kazası okubay turgan farz namaz qaysi? Qol ko'tarib javob bersin. Kazası? Kazası okubay turgan farz namaz qaysi? Çığızbek eğim aldınız siz. Tamam. Siz de aldınız. Allah'ın da bu arada. Cuma namazı. Машаллах. Onday. Sekirmatik. Sonuncu soru, Kur'an'da adı аталған ayal. Жоғын айтпағыла да. Sağdağını жасауға өзі, үйімді жасауға өзі, Рамазан болат дейін. Жасалайын тапсырыз. 10. soru akıptı. Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim kança jolu aytılgan. Kol götürüp javob beremiz. 113. Oy, yok. Ne deysiz? 110. Demek Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim kança jolu aytılgan. 114. 113. Son 4 jolu. Emne için? Her bir sürede aytılmaydı. Bir sürede aytılmaydı. Sol jolu versenize ben. Bir sürenin içinde Bismillahirrahmanirrahim diyeyim bak. 113. Bir sürenin içinde. Şu qaysi atını ayta alasan? Atını aytish kerak. Сол сырының ба? Толып жауап берсең. Толып жауап берсең. Әпкем жауап берсең. Ошо айыл айтты, стар кайсына? Иншалла. Сұраны айтты. Барыңыздар видео алыңыздар. 114 жол келеткен, кайсы оймеде ошондор 2 жол келип калды. Бирөөсүндө келбейт, бирөөсүндө 2 жол келип калды. Namelde 2 jol gelip, Toba sırasında gelbekten ha. Arkadaşlar parkeme, neme. Çoğurak bilek berіңіз, ha. Maşallah. Biraz kiyizip koyыңыз. Evi okşaşıp kaldı. Бол болады айтқан жана, тободо келбейт деп. Жария 13-ünde emez hattını ötüp kelatkan 4-cü güne ошого чейин калбай катышып беребиz иншалла. Kimizden? Cemaat azay baslar 4-cü güne inşallah bitiriyoruz da ошо күнү эме болуп, дуа болуп жакшы бир иншалла. Ana жакта Ибрайым келген ке кичинекей. Аты ким эле? Абу Бакыр деген инибиз 11 жашта экен. Кел. Ekbetler okup geldir. Elbette ok geldi. 18 para jıttap koydu. 11 yaşında. Bu el görsünmesinde emede motivasiya olsun. Sizge sizler uşunu çoğun işlerge. İnşallah bizge de açı. Bu 18 para jıttap koydu. 11 yaşındayken. İnşallah bu emede akıp demine de ötkürüyoruz hatında. Şu hazır eme buldu artık dayanıp verme oldu. Akıp demine ötüp paralarda inşallah. Allah akbar.